ndumiwe. Yala Mungu wangu man kubesi frappe sama frappe umva ukuntu ariko muravuga ngo nububeshi we mana yanje reka tuyagara mwa pastor atubwire ukuntu bimeze umva ko yala Mungu wangu isigwa abantu benshi bakorera Imana nawe rakebe kuba urabona n'izina rya Yesu turasambura turasangangura turarandura n'imizi mw'izina rya Yesu Kristo uragomba imbaraga. Hera bakunzi bayishimeze kuri mikrofone mukuna nasibe hensi kabla tumura bobo vanshi. So guys ro musinarinje kumuraba ntare korana ko ndajenye nigapo bwati yuko ndo kufuturu apati kufuturu ariko no hari samedi cye numva ari mu masengesho ariko uri Imana turonse yuko na pastor umengari urumva bakora musenge ko turabeka nibe bara mafrappe urabona ntare murabona uko nameze no kumuboha baramuboshe mana yanje abakunzi banyishimida murabibona naje kumurabana hano muzi hari samedi ariko tumbaye ko ramusengera reka tane tumvize umuislamu muzima yada gatwaje umurindire ababanzi baheze kumusengera kugira ati chokore yala astaghfirullah yala bi yala Mungu wangu man kubesi frappe sama frappe umva ukuntu ariko muravuga ngo nububeshi we mana yanje reka tuyagara mwa pastor atubwire ukuntu bimeze umva ko yala Mungu wangu nibiki astaghfirullah ariko we ugese wa mama yaragwaye bya bindi inda turabimubaza byose tuge turi inyishu meze umuhungu wawe uramubona uramusobanukirwa mana yanje bakunze inyishu meze ibintu birateye isoni mana yanje Linda twende turindire baheze kumusengera kugira ane tuje twinjira tuyage n'ujya mu mama tuyage nawe atubwire ukuntu bintu bimeze ujya musi twaraje twaramubuze dusanga nare ni wenyene turagerageza kuyaga nawe nta kimwe twayaze masengesho Islamu musi reka twinjire uko ndaza mama ndama kwafisa makode n'abato hodi karibu Yesu ashimwe amen yala uyu ni ntare ego niwe cyane bite ni sawa usa nawe ntihenze migani wa mama nakoresheje akiganiro ugwaye bya bindi ubu wamaze kuba mu mapasi ego Imana hage hano yankuye ni heza cyane sinari kureka kuba umukozi w'Imana yagukuyera hano habi hamuvuga ati ko je naciye mvuga ati nakuwa mutu wa mu oya Imana ukuntu yantabaye yaciye imfasha kuko baciye bansangamwe ubuvugishwa bw'Imana bongera abantu haramwo ubupasteur ubu nemeye gukorera makungu yose nsengera abantu none ubu ntarameze gute ko mbona no kumuboha mwamuboshe eheraba mwamuboshe birigarave cyane birigarave gose hari ibintu biza bikamukubita cyane bikamukubita ntari none ubuhoho no kuvuga aravuga ubisanzwe mwijoro nihavuga kandi hari ibintu mwamwanditse ibi bintu biramubangamiye ibi bikashi nyambari bya satani ibi byose aya n'amatatuwaje yishize ko situge twabimushize ibi bintu rero amadayimoni azavuga ngo umuntu wacu tukamubwira ati satani nta bushobozi ufise nta mbaraga ufise ku mwana w'Imana azokira tu bakavuga nyine ngo n'umuntu ngo ntari n'umuntu wabo ngwego amadayimoni ikuzimu ego hasigaye habudiki kugira ntare amere neza akiri nyine asubire mu bantu hano ko yamaze gusinzikara uyu ahubwo mu mubonye ubu yatoye mitende Yesu agira neza ubwa mbere yagomba kwiruka mu ibarabara ari gusa aha nabaye bumubohe no kumwambika ego nabaye ntare yalla navuga kandi aho harakenewe amavuta ya irayo harakenewe n'intama y'ikimazi kubera ibi bintu bicafyeko kugira bimuveko
urumva hakenewe amavuta ya herayo hamwe n'ikimazi c'intama gute kugira tukerere ico iyo ntama kuko hari ikinogo cimvye cyagomba kugira ngo uyo ngo apfe bamushiremo urumva ari wabo sinzire ko bamamagari nta biwa bafise nta numwe wiwabo igira mukurikirana aha ni twege gusa no ngaha nanje niga mugati ndamuzaniye je sangure mu masengesho nayi mu masengesho kuko kuva ejo sindaryama kandi emwe n'ukuri aragogose akomerewe afise ubushobozi bw'uko afise ibidayimoni biguma bimukoresha amadayimoni ayi intebe aramaze kuyivuna imwe ya mbere iyo ni yindi nasiza umva hakenewe amavuta ya herayo n'intama ikimazi kandi rero mwijira uburyo Imana irakora uyu mwana yagomba gupfa bari bamutanze ikimazi yagomba gupfa nuko mwamunyarukanye ariko umwe muyera aranyereka ko agomba kugiramera neza ikindi kibazo afise ntanywa amazi asanzwe anywa kinje ahaga umugura wa makinje gusa no kujya arajyaho oya nafungura vrem ariko Yesu azomukiza Yesu nta cyamunaniye nayo bu yaramutabaye ubu rero amaze kubona mama pastor Imana ikora neza kwe cya kintu nyine cyaraheze neza yarantabaye gose hamanshitse ku mupasiteri nari nagiye muri Kenya acabansaba ko bansiga amavuta nshaba pastor mama pastor amena cyane ndi pastor akomeye cyane Yesu ranziza amavuta nigati nogiya tukavugana nare gatoya ntare ikakumugora mana yacu uramba mwaje kumuraba ntare je ntare sinzi ukuntu mwaje kumugora nimuri kumugora cyane oya ni sinje kumugora nanje gusa nago reka bazana agapira ndamwambike no aho numubohora ntava asubira gusara cyaba Yesu yakamubwira neza ndamusenge biratutse ariko imbuto ziba ziri he ambona ari izino mana yanje Mungu wangu ngiye impuzu yiwe ibi bintu birakurikirana ibi bintu je gasi tuge niwe igihugu cy'u Burundi murabihagarika ku bana aya matatuage ego none gasi tuge cyangwa n'amadayimoni yamushitseko oya sinzi kuko ibyo sinabikurikiranye nk'umukristo ibe jiwaze mu Islam office sijida ari mu masengesho mugira neza nawe ntare nawe no ushaka nicare muno kugirane ahabora amahoro yo kwicara hano amugire neza umva agumanywa gusa kinju ingya ntajya Mungu wangu nafungura nta kintu na kimwe ahubwo ubuhoho ni Imana yamutabaye kugira umubone nuko kugira ubone ndamushira no ku ntebe abandi bapasiteri bagiye ku karago urazi ko no musari ku wa gatandatu niwo musi namwirigwanye bambariye ati mugumane turaza ko cyanda musengera bavuga ati baragaruka kumfasha none nta muntu wiwabo numwe mufise vrai nta numwe ahari amukurikira ntatu webwe oya nimurabe icyo mukora kuko natwe tubafasha amasengesho nta kindi dufise n'amasengesho namwe muyeraho mwijuru mwiri joro ho yari yarayaryamye yahora aramenagura ibintu byose aho intebe zose yaramenaguye yarahejeje agufise n'umutima wo Mungu wangu azokira Yesu azomugira neza kuko nabonye ari ahantu mu kinogo ahantu mu kinogo mu kuzimu ahantu ku metero hashunguruka cyane mbona ibintu by'ibiti by'amasederi ari byo biko biraza bizamuka ivyo biti rero nandiko nditegereza ni igiti kigumye cyane cerekana ko Imana igomba kumutabara amen none uyu ntavuga bwa ati mwije murayaga maze kukubwira ati wamugize uko ninde abwira ko bariko baraza kumuhamagara abo ngo baraho bari ngaho hanze ngo baraje kumutora nkamubaza ni bande ngo ba mama wiwe yego mana yanje avuga ati mama wiwe aracari umva ibintu by'uyu muntu birayobeye nta muryango we turabona nta numwe ndumva antelefona nta numwe amwitaho no kumwitaho aho rero ivyo bintu byo aho usanga mu bintu bishoboka ni ibintu by'abakera biwabo nta bintu by'iwabo by'ibimaze bakoresha ntabyo tuzi murazora bamutohoze kuko ibi bintu yanditse ko birateye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi aya matatuage ajya matuyangana gutya birateye ubwoba n'ugwaruka rubikora ibi bintu nibuze bisubire ibi birazana amadayimoni ikuzimu arafise idayimoni rero ikuzimu muterura akaguruka ahantu yasimbye mana yanje
yarasimbye ahantu ntashobora kubona ko ari we hasimbye ego namutwaye muri ville ahantu nyene kugira amusengere rwose kuko naje byari byanteye ubwoba mugabo mu nyuma cyambwe ati mujane wewe ubashe kumusengera kuko niwe wamutanguranye abandi bananiwe oya ntibananiwe kuko twarafashanije so bakunze nyishimira murabibona yuko ntare bari mu masengesho kandi mama pastor karamwitaho ni wa mumere icyo yamubaye ko aravuga ati yuko kuba narakijijwe sinoreka mana yanje sinoreka kukizwa yarakizwe baze kwa umugabo ugahinduka wari umugore ukaba umugabo ntihoreka gukizwa kidashoboka ko usubira kukivuga kuko satani ni mubi numuja yagukuye hafi uraziranje ko byahaze kujya naruwo gupfa naragiye mu vyondo ndikumbagaza ahubwo nuyazokira harigihe rero murabona emwe biri garave harigihe usanga aha murazana umukozi vrema zaramufasha harigihe bingoro babona n'umwana w'umuhungu ndumukobwa biragoye naho kuzarambara koga muze muramufasha murakeneye umukozi ego murarondera umukozi murondere niyo n'amavuta ayirayo niyo ntama ego niyo ntama umva hakeneye umukozi amwitaho nk'umuhungu mugenzi we wamufashije cyane kandi impwemu yerayo bahezagiye amen Allah reka mayere tuzobikorera ko hamanzi docenza abakunze nyinshi bagize ico bakoze cenda kubwira umva hakenewe intama amavuta yaherayo mbega afashiki arakura ibi bintu nk'ibi byose biri ku mintuze yiwe ibi biri ku mubiri akamufasha bikiruka kandi afasha byinshi kuko urazi ko yahezagiwe yisigwa abantu benshi bakorera Imana nawe rakebe kuba urabona n'izina rya Yesu turasambura turasangangura turarandura n'imizi mw'izina rya Yesu Kristo turagomba imbaraga z'Imana ngo zikorere satani nta bushobozi dufise kuyu mwana nta bushobozi dufise turagusambura turagusangangura muvemwo uvemwo umwana w'Umwami Yesu Kristo wikorere data buja mbese uri Imana itabara mugenderere muishigitutu cibasigaboneka iki wawe mugenderere Mwami Yesu Kristo data buja nta cyakunaniye niwemere mw'izina rya Yesu niwemere gati ka jina Yesu Kristo turasambura turasangangura turarandura n'imizi toka pepo mbaya toka imbaraga z'Imana zigaragare ubushobozi bw'Imana bugaragare yemwe abantu b'Imana ni murabe mugende murondera amavuta yira mwihuse munyarutse kuko murabona ararembye mu magenda yarondere ineje gene genda mu yarondere kuko aha nanjye ndaruha Imana mugabo irafise ubushobozi ni murabe nasubire kumuboha ndasubira kumuboha kuko murabona ko bihava bisubira kumudugako inzi rero ukuntu mubibona twege turagiye bobo tugende nari namuzaniye gapo ngaho rata kuyibona ngiye harimo n'ibintu nzoza kuyitora Mungu wangu bobo tugende ndumiwe